Look at that, behind us IKEA. Wisma Indonesia, tuh bendera Indonesia ada di San Francisco. Where is your smile? Halo, assalamualaikum. Guys, sekarang weekend, tanggal 15 April, hari Sabtu. Rehan ada acara. Oh, Mom and Me. Okay, what kind of program is it? It's Mom and Me for age 2 years old until 7 years Mommy old. is waiting, Mommy. So it's like Mommy. kids Mommy is waiting. have a class, circle time, but it's about Islam. Okay, so let's see. It's gonna be fun. Rehan, you wanna go to masjid today? Go to masjid day. Okay, let's. It's party. Oke, sekarang saya mau coba ada teknik baru dalam pengambilan gambar video. Jadi ada dia itu pakai time lapse gitu. Jadi kita lihat apa kira jalan ke depan. Oke, see you. Nanti kita juga mau pergi ke Wisma KJRI. Jadi see you. Bye. Eat French fries. Oke, sekarang kita mau pergi ke Wisma KJRI. Jadi sekarang ada kayak acara LKII, itu acara dari ISMI. Acara dari ISMI mendatangkan ustadz dari Indonesia. Jadi kita mau dengerin ceramah dulu di Wisma Indonesia. Ikut terus kayak gimana Wisma Indonesia itu. Wisma Indonesia itu ada di San Francisco. Kira-kira perjalanan kita kira-kira 30 menit dari sini. Oke, ini guys, kalau misalnya mau masuk ke Bay Bridge, kita harus bayar tuh di atas tuh. Tuh ada fast track only, ada cash. Nah, kalau fast track only kita tuh mesti pakai alat ini. Nah, jadi alat itu langsung kayak auto debit gitu ke credit card kita. Nah, kalau pakai cash kita harus bayar cash. Bayarnya itu kira-kira kalau sekarang $5. Oh, kalau lagi macet banget nih. Nah, lagi macet, orang pada ke San Francisco semua. Memang kayak gini nih kalau di Amerika, setiap hari Sabtu selalu macet. Tapi kalau hari Minggu nggak macet. Aduh. Kalau hari Minggu nggak macet. Lihat orang lagi cari tempat yang kosong, kita nggak usah bayar. Biasanya kalau jalur di tengah ini biasanya cepat gitu. Emang sekarang gara-gara emang udah padat semua, orang pakai fast track, ya padat lah dia. Tuh $5 kalau kita mau bayarnya cash, $5. Ada di Wisma Indonesia. Ini dia Wisma Indonesia. Tuh bendera Indonesia ada di San Francisco. Kondisi San Francisco. Wisma Indonesia. Lihat tuh. Keren. What's name is it, Rehan? Tuk tuk tuk. Baik Bapak Ibu sekalian ya, sekarang specific ways to do sholat. Ya, nah sekarang saya tegaskan lagi. Suasana di luar dari Wisma Indonesia. Karena di luar sama di luar Wisma Indonesia.
Halo guys, kita sekarang lagi di IKEA. Ternyata tadi videonya mati. lupa dihidupin deh. Halo. Sekarang kita ada di IKEA California. Kita mau beli Muti mau beli furniture kayak rak-rak gitu buat mainannya Rehan. Nah ini IKEA California. IKEA California. Lihat kayak IKEA. Tutupnya jam 9, sekarang masih jam 8, jadi kita masih ada 1 jam gitu. IKEA. IKEA. Mau beli apa Muti hari ini? Storage bin or storage. Storage-nya IKEA. It's so big. It's so big. Self-service everything here. Not bad. Are you sleeping? Who's sleeping there? Is it Rehan sleeping? Have you say dua before sleeping? What are you doing there? Somebody lost it. Okay, alright. You wanna write something? Okay. You like it? Look it, what's that? Yeah, you can sit down there if you want. It's chair, bench. It's I want to have one in my home. in your home, alright. Inshallah, we're gonna have home, okay? Are you ready to go home? No, Hmm? we're not ready to go home. Look at what we're gonna buy today. Ooh, we buy all the storage. This is all your storage here. Come here. Bye bye IKEA. Look at that, behind us IKEA. Night time, it's evening now. We're not going home. So we have to sleep right now. We have to not sleep anymore. Say bye bye to everybody. No bye. No bye bye to everybody. Bye bye everybody. See you tomorrow. Kiss everyone. Mwah.